loko mi twa ni dumini va ku ri ni tsutsumini na mali va vona 100 and something loko ma va vutisa i 100 rand mali va rilela ku yona na mina ni nga yi kumangi Mbitsi Studio blogspot.com. Alright ke loko se usibonisa sweswo le ka Mbitsi TV studio vitra mina xigaza ku nyika ni amukela ka ndhawu hinkwato la u hi vona ku u ri kona sweswi ni vulavulaka sweswi ni khomi artist ya mina Maluleke hi yexe hi lo hi nga na yena ka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na njhekanjhekisani loko hi swi vitana interview hi Xinghezi Maluleke kunjani? Hi pfukile hi ngo vona Mr Kwinika DJ Gaza hlayisekile no kahle swinene man ni komi xirhambo kusuka eka Mbitsi the producer va ku namuntlha hi ta va hi ri swin'we eka Mbitsi TV studio laha hi lava ku va hi khoma njhekanjhekisani kumbexana hi vulavula hi interview laha nga ta va kha ku hlamusela kona tanihi qambi eka siku ra namuntlha i ngo ni endla swona ku khawula ni ku na ku khawula ku ri mhaka ya ku va ni kha ni ku amukela hi ndlela la eka Mbitsi TV studio u nga ku yini eka vavoni lava hi vonaka siku ra namuntlha kumbe u va xeweta ndzi ri xewani eka n'wina hinkwenu hlayisekana vuton'wini hosi yi mi hlayisa laha vulavulaka i Maluleke hi yexe Giwa Maxakazi wa Malenga wa Macimba ya Tuku ya ku lema rihlelo mun'wana ti mudyi wa bangu tikweni ra ka Mhinga le mugangeni wa ka Bangi ka hosi Xilungwa na mi xeweta kwala ka Mbitsi studio ya Mbitsi TV studio laha ka kona ka siku ra namuntlha hi ndlela leyo swi sungurile swa vunanga kumbexana loko hi vulavula hi timhaka ta music loko la ku ta byela vavoni lava hi vonaka kumbexana va tlhela va yingisela ka siku ra namuntlha eka Mbitsi TV studio vuyimbeleri ka mina ni byi sungule hikwalaho ka 2009 hi 2009 laha ni sungula vuyimbeleri laha ni nga sungula hi vuyimbeleri bya gospel a va yi vitana Given Maluleke the gospel singer and then ni ku vhela ni va ni continue ni tlange album yo sungula ya gospel ivi ni tlanga na music wa xichangani ku ya mahlweni ni nga ya ku ya fika namuntlha ni le ku straight kahle ku sunguliwe hi gospel ivi ku tlhe ku endliwa vunanga bya Xitsonga hikokwalaho ka yini ku cinciwa gospel ivi ku yiwa ka Xitsonga u nga yi veka njhani Maluleke lexi nga endla ku ni cinca gospel hikwalaho ka ku gospel yi la backup ya vanhu vo u cina na vona mara ka Xitsonga a swi hluphi ngopfu ku munhu Xitsonga i culture ya Matsonga ya cineka hi ndlela yin'wana na yin'wana mara ka gospel yi la na switepenyana se ni kuma ku swa ni karatanyana a ni vi na vona vanhu laha ni nga kota ku n'wi backup a ni kota ku cina na vona so swi nga endla ku ni huma ka gospel ni ya ka Xitsonga. Alright, swi fambisa sweswo loko u pfuleli mavonakule u yi kuma kahle eka Mbitsi TV studio eka siku ra namuntlha vito ra mina Xigaza Kwinika ni khomi Maluleke hi yexe a kha ku byela hi gondo ra vutomi bya yena tanihi xiyimbeleri eka siku ra namuntlha u swi vonisa sweswo a hi languti Maluleke hi yexe eka ti-project leti ti nga kumeka ti endliwini ti nga va ti ri tingani sweswi loko hi vulavula hi lava ta byela vavone eka Mbitsi TV studio hi ku masiku lawa ku na leswi swi vongo ti-single na ti-project ka ti-project ni fike ni yima ka volume 7 malembe ndzhaku khale and then sweswi hi ku tirha ngo leswi ti-single na ti-single to hlayanyana mara project na 7 laha ni fanele na 20 something laha ni fanele humesa ti-project sa ni humesa ti-single kunene ku masiku lawa ku tirha ti-single so na ti-project ta 7 and then na ti-single to hlayanyana since ku endliwi vunanga tanihi Maluleke hi yexe ku tshama ku va na music video lowu nga kumeka wu kombiwa vanhu kumbexani a wu siza wu planiwa ka ha ri tinsimu ntsena u nga yi veka njhani ya wu kona music video lowu nga endliwa yo hlayanyana timara wu kona music video wa ti-track to karhi ku va ti khombaiwa ndhawu yin'we ti hambanahambana ti hlayanyana mara va lava swi tivaka va nga ni cheka kwalaha ka Buti Maluleke hi yexe ka Facebook and then ka YouTube Maluleke hi yexe ka YouTube na ka media kahle Maluleke hi yexe and then ka Facebook Buti Maluleke hi yexe va nga ti cheka swi fana music video u kona ka music video ya xipano lexi nga bela 11 a hi languti timhaka ta ku tikeliwa swa hlupha masiku lawa mi fanele mi ya studio mi ya buka studio ivi mi hakela ti-producer ku tshama ku va na ku tikeliwa loko swi fika ka ti-recording ya swi tikinyana nkarhi wun'wana loko na talenta u lava ku yi humesela rivalweni eka vanhu kuma ku xikhwama na xona xi etange swa tikanyana kuma ka u tirhi kahle ku vi na ti-challenge ta munhu a ya studio a fika ku ni kombela ku fantlanga nta humesa loko ni hola kuma mitirhi nga fambi kahle ti-project yi yima lembe na hafu loko mali nga ri kona mara swi za swi humelela ya ku vi na ku tika ntiyiso swa fika nkarhi wun'wana ku va na ku tika ka ku humesa vunanga mara swi nga fikeleli ntiyiso swi vi kona
right bam lexi nga bera 11 loko hi vonisa sweswo le ka Mbitsi TV studio eka siku ra namuntlha la vulavulaka na Ncambi Maluleke hi yexe. Ncambi ya duma mani swinene, ti-album ti telenyana, u na vuswikoti kulukumba loyi swinene ngopfu. Lexi ni tsakisaka ngopfu i timhaka ta performance, ndzi n'wi vona kha performa eka tindhawu to hambanana swinene, wa swi kota, u na vuswikoti kulukumba loyi. A hi languti Maluleke yexe ivi hi languta gondo ra vutomi tanihi Maluleke yexe ku ya mahlweni. 5 years later ku 15 years yi ta va ya yimini kwanya. hayi mina ni tiyi ngopfu a ni jekiwi ni tiyi ngopfu unanga i talenta ya mina i nyiko leyi nga la mirini wa mina ni nga tswariwa na yona, hambi u ni pfuxa ni tlela hambi hi wani wo tlofa ku he Maluleke nga vhuma ngoma a ni chuwangi nchumu na ta va tiyini DJ ya mina na ta ya mahlweni mi nga chuhi na nchumu. No, swa tsakisa swinene. A hi languti Maluleke yexe loko se ku ta va ku ngheniwe ka gondo ra vuyimbeleri sweswi hi vulavulaka sweswiwana eka Mbitsi TV studio, a hi languti timhaka ta ku va ku ya mahlweni. Okay, ku ya mahlweni se u yi hlamuserile. A hi languti timhaka ta ti-challenges loko hi vulavula hi vanhu lava vo writer tinsimu, swi fika njhani eka Maluleke yexe? Swi endla ku a byela ku swa fana mani, swi tshamisa sweswi because va hisa lava writer va endla ku mali yi nga ha fix straight eka Maluleke yexe, ivi va ya yi tekiwa yi ya xikhwameni xa vona. Swi yi nga vekiwa njhani eka Maluleke? Swa hi khumba hinkwenu mara xi amukela xiyimo xo fana xexo ku nguva yin'wana na yin'wani yi ya na hi malembe ku minkarhi ya njhani. Loko va fika nkarhi wo writer i fika swi amukela ku a ku na xi nga ta xixe xidemokirati i nkarhi ya kona, so a fika swi amukela ku na lexi nga ta xi endla ende lava fa va lwa na swona i wo mfumo, mara loko swi va tsandza hi nge teki nawu hi wu veka mavokweni wa hina. Mara swa fika laha mi kuma ku hi va na ku pfumala mara ha swi amukela. Ku fana sweswi a ni ma vona ku ri na ti-CD na ti-cassette ku ngheka ti-USB, sweswi ku na ti-memory card and then ku na media, so hi swi amukelini, it's fine, ha swi amukela. I xiphamu lexi nga bala ti-11 hi ndlela leyo. Loko u hi vonisa sweswi u voni Mbitsi TV studio eka siku ra namuntlha na Maluleke yexe, Ncambi ya nduma swinene. Hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi komisa interview hi kha hi fika makume eka siku ra namuntlha hi kha hi languta timhaka ta ku va Maluleke yexe as Ncambi a nga swi kota ku pfuna vanhu van'wanyani lava tsakelaka ku fana na yena, hi ku u dumini kulukumba loyi. Wa swi kota ku loko munhu a tsakela a fika eka wena ku but Maluleke hi yexe ni kombela mi ni pfuna na mina ni kota ku va ni ximbeleri, u nga yi veka njhani? Hayi mhaka yitsongo swinene ngopfu loko munhu a twa ku vaviseka dokodela rin'wana na rin'wana laha twa ku vava munhu a ri chuhi ku ri loyi ni n'wi handzulisa ku yini loko a ri na mbanga. So munhu un'wana na un'wana loyi a nga na nyiko ya vuyimbeleri a nga fika ka mina fa ku mina ni kota leswi ni nga hundzisa ku yini. Swi simple ngopfu tanihi ni ri muyimbeleri a ni vo swi ni tikela sweswo ku i nyiko ya mina a ni byi xavangi. Alright, n'wina mi nga hi vona hi ndlela leyo tihlanganiseni na Maluleke yexe hi ndlela leyo ta kota ku mi pfuna na n'wina mi kumeka mi ri swiyimbeleri mi va ti-stars sweswi hi swi vulavulaka. So loyi u open ngopfu u ta swi kota ku va a mi pfuna mi kota ku va na n'wina mi nghena eka gondo ra swiyimbeleri hi ndlela leyo. Xivutiso xo hetelela, ku na mhaka yin'wana nga trendeni laha ni lava ku ta vutisa Maluleke yexe ya trenda leyi. Maluleke yexe u kuma tigigi va famba kwihi kumbe kwihi laha a bukiwa kona. Se lexi ni lava ku xi tiva eka Maluleke yexe ku na mhaka leyi i nga trendeni veri loko a ya a gigini u tsutsuma na mali a nga hakeli tinqambi letin'wana leti nga ta kumeka ti ri ka line up, i tiyise ku fika kwihi? Loko hi lava ta byela vavoni kumbexana lava hi vonaka eka siku ra namuntlha eka Mbitsi TV studio u yi veka njhani? Hayi loko mi ni twa ni hleka ya ni hlekisanya ku ri ni mi twi ku mi lava ku ringesa ku vula yini. Ko va na ku phuta na ku ka u nga twisisi na ku u nga nghenangi xikolo. Wa vona ku nghena xikolo na ku twisisa na ku tirhisa lexi xa mihleketo xi na nkoka ngopfu. Ku na tigigi to tala ngopfu hi nga famba tona hi ya China va ku va ta hi hakela, swi fika swi va tsandza mi ku mali yi nga humi ka n'winyi wa gigi hi swi amukela hi nga n'wi lwisi munhu. Mara leswi hi suki kha swi tiva ku na gigi yo karhi mhaka leyi mi vulavulaka hi yona ni ta ku i tiyise hi mavunwa swi endlekini mara swi endlekanga hi ndlela leyiwani. Ku na gigi laha yi endlekini ku fa ku huma mali yo karhi leyi nga byeriwa vanhu hinkwavo ku ta huma mali yo karhi, kambe loko u fika nkarhi lowuya
loko yi huma mali liyani yi tsemeleriwa hi ku ya hi nawu ku ri mani u nyikiwe mali muni and then loko un'wana nga ha yi kumangi mali yaleyo a swi publisha wrong hi ndlela leyo se ni hlamala loko se ni dume ku tlula na vutlambi leyi ni nga duma hi byona ni duma hi ku swo biha ku hi mhaka munhu a nge rileli mali yo yi ringana 100 and something mali leyi ni nga loko mi twa ni dumini va ku ri ni tsutsumini na mali va vona 100 and something loko mo va vutisa i 100 rand mali va rilelaku yona na mina ni nga yi kumangi ku xikhwameni xa mina so hi yona yaleyo DJ ya mina a ni na man'wani mahungu ka va ku xibhamu lexi nga bela tindleveni swi nge koteki ku va hi vutisa ku i mani yaloye a vulavulaka mahungu yo biha eka Maluleke yexe ku yena hayi Maluleke ku tsutsuma na mali mara a swi pfumeleliwi sweswo hi ku hi le ka Mbitsi TV studio na yena a nga hi suwa kumbexani a hi panisha hi ndlela yaleyo se a hi languti timhaka ta ku loko u kha u laveka Maluleke yexe ne eka tindhawu leti vaseketeri va ku lavaka tona u kona eka swiyenge swa mabulu u kona eka tinumber phone laha kwihi kumbe kwihi u nga kota ku fikelela kona ku va kota ku kuma kahle u yi veka njhani Maluleke yexe sweswo ni nga swi hlamusela ku ri ka ti-media but Maluleke yexe ka ti-online kambe nomboro ya mina leyi mi nga ni kumaka ka yona hi ku tsongahata eka n'wina vaseketeri va mina 073 484 50 11 073 484 5011 nkarhi n'wana n'wana mi fambisa mucato lava yini a ni chuwangi ntlambi ya n'wina ni ta mi yimbelelela mi ta tsaka ni mi chongolela a ni na problem Khanimamba obrigado. Right, xibhamu lexi nga bela 11 mina na wena loko hi kha hi hambana eka nongonoko eka siku ra namuntlha eka Mbitsi TV studio a hi hlangani kahle eka nongonoko lowu landzelaka ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla eka Maluleke yexe switele swa ku fana swi endla hi mfo switele swinene mara Khanimamba ni khesile DJ ya mina ni bamanda ni vuyelela ni ri ayi obrigado vaseketeri ni kumeka nomboro yaleyo loko nga tlharanga u tlharanga swi nge cinci mi nga chusi hi leswi mi nga swi vona ka media mina ni munhu wa kahle ngopfu goodbye ta vona na nkarhi lowu taka.